U heeft vandaag de waarheid gehoord, Amsterdam. Dat Jezus Christus de koning der koningen is. Ik kan niet meer met jou, je wordt weggelopen. U heeft vandaag de waarheid gehoord, Amsterdam. Dat een religieuze wandeling, als moslim of als christen, religieuze wandeling, kan jou niet naar de hemel brengen. Nee, wij hebben genade nodig. Genade betekent onverdiende gunst. Onverdiende gunst. It is undeserved favor, man. Where are you from? Where are you from? I'm from Germany. Ah, Germany. I'm not speaking German. Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, die Wahrheit und das Leben. Jesus says, I'm the way, the truth and the life. Are you Turkish? Yeah. Sen Türk müsün? İsa dedi, yo hakikat ve hayat benim, başka büyük yok. İsa Mesih dedi, yo hakikat ve hayat benim. Aynen. Adı ne? Egemen. Ben Robi, memnun oldum. Memnun oldum reis. Sen bugün öleceksiniz. Nerede gidiyorsunuz? Cennete verdi. Niye? Niye inşallah? İnşallah. Niye inşallah? Sevap yaptığımda Ya. benim günahlarım varsa cehenneme giderim. Sevaplarım varsa cennete Bak bana abi, bak bana. Hepsi günah işlediler. Kutsal kitap yazıyor. Hepsi günah işlediler ve Tanrı'nın izzetinin mahrum kaldı.